sve ove zahtjeve treba u jedan staviti. Da ljudima bude jasno, da razumiju što se želi, jedan jasan cilj. To je sloboda. Otpis svih dugova svima. Banke, ko je dužan bankama više nije dužan. To rješava sve. Jer banke su te koje su i ubile Gaddafija. Banke vode i NATO savez zajedno s korporacijama. To je taj globalizam. Banke stvaraju Evropsku uniju. One žele uništiti Hrvatsku. One nas žele pokoriti. A ovim slikama smrti, kroz medije koje imaju, žele nam strah usaditi. Strah da se bojimo, ali se ne bojimo. Al uvijek se mogu osloniti na te da ćeš reći Nova godina donosi sreću, ali dragi vođo, ne vjerujem ti. Dragi vođo, vuci batino, možemo sami mahovinom, jer zvijezde si pokrao. O, lopove stari, daj tvoj model, zamijenit ćemo boljim. Mi smo kolektiv, a ti si sam.